Pozdrav ljudi dragi i dobrodošli u nove priče iz Rima. Mislim, ako se ne varam, da je ovo 9. video po redu. Dobrodošli na trg Navona. Pijaca Navona je svakako bila odredište koje smo isto željeli posjetiti prilikom našeg boravka u Rimu prošlog novembra. I sad mi pada nešto na pamet, a to je da vas pozovem, sve vas koji volite više fotkica, storija i sadržaja inače, da se pridružite mom Instagram profilu. Tamo ćete naći mnogo sadržaja iz Rima, puno storija i objava, jer tamo češće objavljujem fotkice i sve ostalo, tako da stalno sam aktivna svaki dan, tako reći. Tako da dobrodošli i na moj Instagram profil, Mirela ovdje, isto se zove, lako ćete me naći. I baš bih voljela da se povežemo i tamo. I dok ovo pričam, na ekranu upravo vidite isto fontane u obnovi. Nažalost nismo ovaj trg vidjeli u punom sjaju, ali nema veze, nikad se ne zna, možda se opet nekad pruži prilika. Ova videa iz Rima koja dijelim sada sa vama su me isto na jednu super stvar posjetila, a to je kako smo suprug i ja za vrijeme boravka u Rimu svaki dan pješačili između 16 i 22 km. Nismo ni kontali koliko smo prelazili sve dok navečer ne bismo došli u stan i suprug bi pogledao na aplikaciju i onako bili smo oduševljeni tim. Vi koji redovno pratite moje videe ovdje znate već da sam ja sebi za septembar izazov postavila. U nekom od budućih videa izvijestit ću vas kako mi ide, a tom izazovu ću dodati svakako više pješačenja. Toliko za danas, želim vam super ostatak dana i vidimo se uskoro u nekom od novih videa. Pozdrav!